1022 popularni kod nas kao orao. To je visokokrilac, potpuno metalne konstrukcije. Pogonsku grupu ovog aviona sačinjavaju dva turbomlazna motora Viper 633 proizvodnje Rolls-Royce-a. Snaga motora je 17 kN, to jest 21 kN pri upotrebi dopunskog sagorevanja, to je forsaža. Osnovna namena ovog aviona je za dejstvo po objektima na zemlji, isto tako i za dejstvo po ciljevima na moru i u vazduhu. Maksimalna brzina ovog aviona je 1,16 maha. Može da izdrži opterećenje, pozitivno opterećenje 7,7 G i negativno opterećenje minus 3 G. Od naoružanja ima streljačko, raketno i bombardersko naoružanje. Streljačko naoružanje mu je stalno, to nosi uvek dva dvocevna topa GH-23 kalibra 23 mm. Raketno naoružanje mu sačinjavaju vođena raketna zrna i nevođena raketna zrna. Nevođena raketna zrna su kalibra 57 i 128 mm. Od vođenih raketnih zrna, dobro bi bilo napomenuti da nosi raketu Maverick, to jest AGM-65B, to je američka raketa koja je televizijski vođena. Druga vođena raketa je Grom, ona je radio vođena raketa. Ovaj avion ima 5 podvesnih tačaka, to su po dva na svakom krilu aviona i jedna ispod trupa aviona. Nosivost nosača podvesnih je 500 kg. Znači može da nosi bombe do težine 500 kg. Na unutrašnjim nosačima i ispod trupa može još da nosi i dopunske rezervoare za gorivo. Ovo je izuzetno stvarno i precizan i brz avion, rekao sam, maksimalna brzina mu je 1,16 maha, a što se tiče preciznosti, kažem, dovoljno je to reći da nosi ovu raketu američku AGM-65B, znači to je Maverick raketa, televizijski vođena raketa. Ona ima kameru u sebi kad se objekat uhvati u zahvat. Znači raketa gađa, da kažem, direktno u oko. Znači nema promašaja, niti može objekat da pobegne ovoj raketi. Domet rakete, još da kažem, je 30 km i maksimalna brzina objekta koji se gađa, znači to može da bude tank ili neki drugi objekat, može da bude od 80 do 100 km. Znači ipak preko te brzine raketa promašuje cilj. Maksimalna poletna težina ovog aviona je 11.200 kg, a što se tiče goriva, on troši kerozin, znači u osnovnoj namjeni može da ponese 3 tone i 100 goriva, a u pomoćnoj verziji može 4.500, znači kad se postave 3 potkrilna, to jest 2 potkrilna i 1 potrupni rezervoar. Kerozin, to je oznaka moje GM1. Prvi moj let u njemu, letio sam pre toga Galeba, Jastreba, G4, zaboravio sam ih posle 5 dana, posle ovog aviona. Kakva je tu razlika između aviona koje si nabrao i njega za običan lajke, za one koji nikad nisu letili? Kako bi uporedio tu razliku? Pa prvi let na njemu kad sam napravio, znači osnovna razlika je bila kad sam došao na liniju poletenja i kad sam uključio forsaže, bilo je mnogo jasnije sve, znači i ubrzanje na pisti, i ugao poletanja, brzina ubrzanja, to jest
vreme prirasta brzine je mnogo kraće kod njega. Mnogo moćniji avion od svih ostalih ovih. To je u Cibirsku kad bi upoređivali s autima, kako bi tu razliku napravili? Pa to je negde i Jugo i BMW, otprilike tako. Od pilota se zahteva, znači da bi bio letač na ovoj mašini, zahteva se preciznost, brzina u donošenju odluke, normalno tu spadaju i refleksi i ogromno znanje. Ako bi ga uporedili sa svjetskim avionima? Ako bi ga uporedili sa svjetskim avionima, ovaj avion mogao bi da se poredi sa avionom tipa Jaguar i tipa Tornado negde. To je negde u toj klasi aviona. Znači, osnovno mu je za dejstvo po ciljevima na zemlji i moru. Pomoćno mu je već za presretanje aviona u vazduh. U dejstvima posljednjim, kako su se pokazali ovaj avion? U dejstvima se ovaj avion pokazao odlično, čak rekao bih najbolje od svih aviona, znači, koje mi momentalno imamo. Jer mu je ovo osnovna namjena, znači, za dejstvo po tim ciljevima na zemlji. Šta mu je osnovna, možda mana? Pa ne bih rekao da ima manu ovaj avion. Znači, kabina ovog aviona je potpuno klimatizovana i presurizovana. U njoj se nalazi i sedište Martin Breker tipa 00. Šta znači ovo 00? Ovo 00 znači da pri brzini 0 na sat i znači na visini 0, to jest kada avion mirno stoji na zemlji, pilot može bezbedno da se katapultira, da mu se padobran otvori i da izvrši bezbedan dole doskok pilot na zemlju. Znači da bez ikakvih posljedica po pilota ili po njegovo zdravlje. Kako se ti osjećaš u kabini? Kao što vidite, malo je kabina skučna. Dobro, to je ipak borbeni avion, znači tu se i ne traži neka raskoš unutra. Sve što treba da bude, to je pri ruci na dodiru. Naziv Orao? Pa naziv Orao, ako ga malo pogledate spreda, vidjet ćete i zašto je dobio taj naziv i da mu stvari stoji. U vazduhu kad se okomi na nešto, znači ne pušte, nema promašaja. Koliko si dugo pilot na ovom avionu? Na ovom avionu letim već 6 godina. Menjao bi ga možda sad isključio za neki bolji, momentalno kod nas nema, ne računajući MiG-29. Na ostale avione ne bi prelazio. Dovoljno, ja mislim, to što sam rekao, dovoljno je koliko je dobar ovaj avion i pokazuje sve njegove vrednosti.